iki ni igice cya kabiri perezida nyaperezida agiranye na radiyo televiziyo umusare, bityo rero cyari kuri satelite za ruda neza neza. Yego, ijambo ni iryanyu. bwana Barafinda, perezida Yego nyaperezida, hari n'inkuru imaze iminsi icicikana, iyihe? nako twize no kuyivuga, naho hari uwitwa ngo Gasana Rurayi, wa wundi wanshimutaga, ugeze no kutubwira ko agira amazina menshi. yategetse nk'umujenerali mu Rwanda hose, kurira n'amagereza, aba n'umukuru wa polisi, aba na meya w'intara y'amajyepfo, guverineri, meya w'intara y'Iburasirazuba, guverineri, ubwo arongera akagira n'indi myanya myinshi itandukanye n'amazina yitwaga kera akigera mu Rwanda cyangwa akiri hanze, ntabwo ariyo yitwa ubu ngubu. Nawe twibutse kumubona yihisha kamera. Yego, uwo mugabo wabaye za guverineri, wabaye za uyoboye za polisi, wakoze amarorerwa akica kakahava, yego, none akaba ahagaze imbere y'ubutabera. biriya ntabwo ari ubutabera, ahubwo ni ikinamico bakina. Ubutabera bwari kuba bwa nyabwo ari uko ari urukiko rutagengwa n'FPR Inkotanyi mwene wabo, ikindi rukaba ari urukiko mpuzamahanga rwamuburanisha, cyangwa urukiko rwa opozisiyo rutagira aho rubogamira, rukaba ari rwo rumuburanisha, harimo na ba bandi yakoreye icyaha. Ariko uwurega niwe uregera. Ubwo wumva abo bantu ba mukeba babahangayitse, bababonabona, babahigwa, bamutsira urubanza aribo bamutumaga kubikora. Mwebwe mwari icyo mubivugaho? Ese umuntu wakoze amarorerwa nk'ayo kuki agenda yishyira imbere ya kamera iyo yafashwe? Ni icyaha kibimukoresha, aba yihamye icyaha. Kuba agahagarara abantu bakamureba mu maso, ni isoni n'ibimwaro bikaze bikomeye cyane. ni ikimwaro nyine kiba kimutuma yihisha. Yego, ariko nahagara imbere y'ubutabera, nawe yaba arengana yaba atarengana, ibyo si ibyacu. ariko hano ntabwo, nta muntu umurega ku giti cye, ahubwo ziriya ni uburyo bwa tekinike bwa politiki babanyuza hariya kugira ngo batazakurikiranwa nyuma ngo ntibigeze bashyikirizwa inkiko FPR Inkotanyi, ngo hashyikirizwe ba mukeba babo, ariko bo ntibigeze bagera mu nkiko. Ubwo barimo kwigeza mu nkiko banyuze muri izo nzira, binyuzamo. Hari benshi yambuye ubuzima, yego, kandi barengana cyane. Bwana Barafinda, kwiga ngibyo wabitubwira nk'iki koko? Ijambo ni rya nzazana ubutabera nyabwo, abo bose bazabona ubutabera, n'abahemukiwe nabo babona ubutabera, ababahemukiye nabo ubutabera bubarenganure kandi bubafate neza, ntibazarenganywa nk'uko bo bagiraga uruhare mu kurenganya abandi. Ubutabera bwo kuri tere, gacaca yo kuri tere, aho ibyaha byabaga byakorewe n'abagabo bahari n'ibimenyetso bihari. Barafinda, reka tunyarukire hanze y'u Rwanda, cyane cyane ku baturanyi. Mutubwire uko byifashe, ntabwo tubabwira ngo mutubwire uko byifashe muri Kongo, ariko nibura mutubwire uko mubona niba iyi ntambara tubona ibihekura abana b'u Rwanda teretse n'abo muri Kongo,
n'ab'i Burundi n'ab'i Bugande ubwo n'ab'ibindi bihugu b'i Buraya bo muri Amerika ab'umuryango w'abibumbye urupfu ntirubakangwa n'abatanzaniya bose n'abanyarwanda muri rusange iyo ntambara irabahitana. murabona igiye guhosha, murabona cyangwa igiye gukara cyane? Ntabwo naguha icyizere ko igiye guhosha kandi abayitera ari bo bagitegeka. Yarangira nanaguha icyizere abayiteje atari bo bagitegeka. Bino bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bayibonye nk'ivomo bavomamo ibyo bishakira, bityo rero ntibareka kuvoma ayo mazi kandi bafite inyota. Hari ibimenyetso byaba byerekana ko noneho rwose amahoro yaba agiye kuza, cyangwa hari ibimenyetso byemeza ko iyi ntambara izaba simusiga Bizarushirizaho kuzamba cyane rwose mu gihe kiri imbere? yego, murabibona mute mwebwe nk'abanyapolitiki? icyizere kiraza amasinde. kuko ubukungu ku isi bwaratembagaye kandi Kongo niho bari kuvoma ubukungu. Urumva bagiye kurushanwa mu kuyivoma. Muri uko kuyivoma ni ugukubita amabombe abantu bagahunga bakabona uko basahura cyane. si ibintu biriho biberaho muzi neza, bisobanukiwe neza n'ibintu bya geopolitike. yego, intambara nyine kuko murayibona mute? Bigiye kuzamba. bwira bwana Barafinda. ni intambara yo guhiga imitungo no kwigwizaho ubutunzi no kumara abandi, kugira ngo imiryango mike izakire cyane ibya mirenge, batunga ibya mirenge Bigiye kuzamba none birate ku bandi ko bazi mu karere no muri abandi Afurika. babamarire ku icumu muri izo ntambara, n'imiryango bakomoka isigara ari incike. dusoza bwana Barafinda, wagira icyo ugeza ku banyarwanda baduteze amatwi? nibona akazi n'abanyarwanda bose bazatega amatwi, wagira ubutumwa basigira? bwana Barafinda, dusoza, ijambo ni iryanyu, ariko mwisanzure. Niba hari n'ikindi mwibagiye kuvuga cyangwa ikindi naba ntababajijeho mushaka kuba mwatubwira, mbahaye ikaze rwose. ijambo ni iryanyu muri aka kanya. radiyo televiziyo Musare wifiteho ijambo igihe mushakiye cyose. Murakoze. mugire rero icyo mutugereza ku batwumva bose, ku bakunzi bacu bose, ku bakunzi banyu bose. Yego. ijambo ni iryanyu bwana Barafinda. radiyo televiziyo Umusare, twe abaruda dufite impamvu nziza nyinshi 200 zayobora u Rwanda neza cyane, n'ibihumbi 200 kuri Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Batureke tujye kurahira dutunganye u Rwanda n'abanyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose, kubera dufite imiyoborere myiza na demokarasi nziza kandi yihuse. Tuhoshe intambara, inzara n'ubukene n'ubushomeri mu banyarwanda no mu baturiye akarere ka East African Community na Afurika no ku isi yose. Dusigasire n'umutekano wa kiremwamuntu n'ibyacyo. bwana Barafinda, ndagushimiye cyane kubona wafashe akanya ukatuganiriza kuri radiyo televiziyo Umusare. Yego, ni iby'agaciro. nibyo. mudusuhurize first lady. First lady w'abaruda ndamutasha cyane. uturuda dutoya twose. tutarafatiranga muntu. Yego, first lady uti turabakunda. yego, nawe arabakunda kandi abakundira icyo. turabakunda rwose kandi kuko muri first lady. mwakoze kubana natwe, niho ubona utaha. Yego, murakoze cyane rwose, naho ubutaha. Murakoze cyane rwose. Ruda izasigasira umutekano w'abantu n'ibyabo n'uburenganzira bwa kiremwamuntu byubahirizwe neza.
none umutungo uwa muntu uba uwa muntu, dukure imisoro ku butaka no ku mazu. Abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 bareke gusoreshwa. Ujye usora ari uko ugeze igishoro cya miliyoni 6 wafashe tini namba, naho ubusanzwe bwose tuzabakuriraho imisoro yabagoye. N'urubyiruko, abatangizi mu gukora imishinga no gukora imirimo, nabo bagira aho bahera. Murakoze cyane rwose kuba muduteze yombi, mudutunze na mikoro, isi yose katwumva. B'abanyarwanda badusuhuriza, badutahirize bose ku isi, ngo muruda mukuru arabatasha. Mukomere cyane.